umuririmbyi Chris Easy Rukundo Christian ubungubu yarayakoze ibitangaza i Poland ari kumwe n'umuririmbyi w'icyamamare hara muri Nigeria witwa Jobo. Ese urakeka igitaramo cyagenze gute? Ese urakeka iki gitaramo gifite iyihe impact cyangwa se gifitiwe mu maro Chris Easy cyangwa se kubera iki yagikoze mbere yuko indirimbo ijya hanze? Ese iyo ndirimbo izajya hanze ryari? Tuzayumva ryari? Ibyo byose turaje tubivugeho muri iki kiganiro. Ku yandi makuru kandi ho bita Yago Pondati n'umukunzi we aho biberara muri Uganda baciye amarenga yuko bitegura kwibaruka umwana wabo w'imfura. Yago Pondati yaragiye arabura neza niyo mpamvu kandi abantu munamukumbuye mwandike muri comment mu bivuge mutubwire. Hanyuma kandi nyine ubwo amakuru ahari turaje turese amakuru ari kuvugwa no ukuri. Ese aya makuru ari kuvugwa yaba afite irihe shingiro yuko Yago Pondati yenda kwibaruka? Hanyuma kandi abayobozi ku isi yose bateraniye i Roma mu muhango wo gusezera kuri Papa Francis witabye Imana mu minsi yashize. Rero abayobozi b'ibihugu byose bitabiriye n'ahantu hari hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu, abaperezida b'ibihugu batandukanye, abakomeye ku isi yose. Ndaje turengo byagenze bite, nibiki bidasanzwe byabaye muri muhango wo gusezera kuri Papa Francis. Niyo mpamvu nakubwira ngo umwandikire lip muri comment kugira ngo agire iruhuko ridashira. This is Showbiz News Rwanda. Ngiye nitwa Frederizi. Ukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa umunsi ku munsi. Ubundi ndaje tubirambure akantu ku kandi. Showbiz News Rwanda. Umezute aho uri hose hagiye hatandukanye. Weekend imezite, iminsi yawe ikomeje kugenda imera ite? Kuri Chris Easy we iminsi ni myiza kubera ko ubungubu nyuma yo kugenda azenguruka igihugu duce dutandukanye, akazenguruka muri East Africa, kurungu yateye indi ntambwe yuko noneho agiye kugera ni Burayi. None akajya agenda hose azenguruka hasho abakunzi be, abamukunda cyane, abamukurikira. Ni n'igikorwa cyiza by the way cyo kwagura izina rye, akagura cyangwa se akamenyekana ku rwego mpuza amahanga. Chris Easy rero yahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe ku wa 4, ubwo ni ukuvuga ni ku itariki ya 24 2025 yerekeza i Warsaw. Igitaramo kizabera ahanga muri Poland ku wa 6, ni ukuvuga ngo kuri uyu wa 6 n'ubundi weekend ishize cyo cyamaze kuba then byamaze kuba bigenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo najya ngo mvuga ubundi cy'ingenzi ni ukuntu Chris Easy yagiye wenyine atari kumwe na Bugingo Boni, ariko impamvu buriya Bugingo Boni yasigaye hano i Kigali hari mu minsi y'isabukuru ye y'amavuko. Mwagiye mubona video The Ben ari kumuha $. Ni ukuvuga ngo we yabanje guserebura birthday ye, hanyuma Chris Easy we arijyana, ariko n'ubundi amakuru hariyo nuko nyuma yaho agomba kumusanga. Ni ukuvuga ngo rero mbere yo guhaguruka Chris Easy yari amaze gusoza imirimo yo gutunganya indirimbo nshya yitwa Foromiana. Ibingibi mwigeze kubona Foropiana nimba ukunda gukurikira social media cyane, jya ubona Dumba arimo like emphasizing ikintu cya Foropiana. Iki ngiki ahantu cyaturutse, ni ukuvuga ngo ubundi indirimbo Foromiana igiye guhurana n'indirimbo uriya Bruce Melody yenda gukorana na Diamond Platnumz. Ni indirimbo rero isa nkaho izabihanganye n'indirimbo y'aba batatu. Ni ukuvuga ngo indirimbo ya Diamond Platnumz na Bruce Melody ndetse n'indirimbo ya Kevin Kade, The Ben ndetse na Chris Easy, n'indirimbo zizaba zihanganye. So nawe mvu rero tubwiye muri comment, ese ubundi uri kubona indirimbo ya Chris Easy, The Ben na Kevin Kade ndetse n'indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz ari indirimbo ishobora kuba hit kurusha indi yose? Diamond Platnumz ararenze kuri East Africa, Bruce Melody mu Rwanda nawe nuko, ariko kandi ku rundi ruhande The Ben nawe ni umuntu urenze mu Rwanda. Hanyuma yafatanya na Chris Easy na Kevin Kade nabo bazwiho mu gukora amahiti, bikaba ikindi bikaba rero ari intambara izindi ndirimbo zombi zizarwana. Reka dutegeze tuzarengo ni ihe izatsinda, ariko kandi ntibyatuma tunatubwira muri comment wowe uri kubona ari indirimbo ishobora kuba yaba hiti cy'umwaka muri impeshyi tugiye kwinjiramo. Urumva ko rero azaba ari ibintu byiza cyane. Uyu rero Chris Easy wibereye hariya muri Poland, akaba zanakurikizaho kandi mu France, muramwibuka mu ndirimbo Amashu
ari na ndirimbo yamuzamuye aza ku buryo bugaragara. Rero aza gukora n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, akora nka Inana, Farstar ndetse n'izindi. Kuri ubu rero yanakoze Sambolela ari yagiye gukurikizaho iyi ngiyi From Yana yahuriyemo nabo bahanzi bagiye batandukanye. Indirimbo izaba ari nziza cyane. Hanyuma kandi twigeze kuvuga kuri Yago Pondat. Nyuma y'iminsi ku mbuga nkoranyambaga hacicikana amakuru avuga yuko Yago n'umukunzi we Teta Krista bitegura kwibaruka imfura yabo. Aba bombi babinyuje ku mbuga nkoranyambaga baciye amarenga yuko ibyavugwa atari ibihuha yuko bombi bagiye kwibaruka umwana w'imfura. N'amafoto rero basangije aba bakurikira bari kumwe. Iyo yitegereje neza ubona ko uyu mukobwa yitegura kwibaruka, ndetse bashyiraho n'utumenyetso cyangwa se utu emojis ubusanzwe nyine dusanzwe twifashishwa n'abantu bitegura kwibaruka. Rero abantu bakurikiye ubutumwa bahise bishima ndetse kandi banabona yuko bagiye kwibaruka. No kuvuga ngo ni n'ibintu byiza, by the way, ibintu byiza. Yago Pondat murabiza iruka gushyira hanze indirimbo yitwa Hello yakomoye kuri uyu mukunzi we bagiye kumarana imyaka 2 bari gukundana. Rero Yago Pondat we avuga ko ubundi yatangiye akundana n'uyu mukobwa bita Teta, kuko uyu mukobwa yatangiye ari umufana we. Bitangira ari umufana, biza kugera igihe barahuza ndetse bagera ku ngingo yo gukundana, kugeza aho ubu ngubu bavuga yuko benda no kwibaruka. Iyi nkuru ya Yago Pondat n'uyu mukunzi we uyakiriye ute? Ese Yago Pondat ari mu bantu ukumbuye muri entertainment yo mu Rwanda, cyangwa se n'ubundi kuba yaragiye nta cyuho yigeze asiga? Utubwire muri comments. Ikindi kandi nkuko nabivuze, twavuga tuti lip kuri Papa Francis, kubera ko asize icyo gikomeye cyane nawe muri Kiliziya Katolika. Mu minsi yashize rero n'ubundi muri iyi weekend abayobozi bakomeye ku isi yose bitabiriye umuhango wo gushingura Papa Francis wari uri kubera i Vatican, nyuma yuko Papa Francis yitabye Imana kuwa mbere wa Pasika. Hari ku itariki ya 26 Mata 2025 muri St Peter's Square i Vatican, aho hateraniye imbaga y'abantu barenga 100,000 ndetse n'intumwa zirenga 200 ziturutse mu bihugu bitandukanye mu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri Papa Francis. Misa yo kumusezeraho rero yayobowe na Cardinal Giovanni Battista Le, yibanze ku gusigasira umurage w'umupapa wamenyekanye kubera ukwicisha bugufi, kwakira bose ndetse no gufasha abatishoboye. Uyu nguyu umupapa rero akaba yitabye Imana. Rero nagira ngo tumubwire ngo lip. Muri iyi muhango hanabereyemo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aho Perezida Donald Trump yahuye na Zelensky wa Ukraine bongera kuganira, ndetse kandi hari abaperezida benshi bagiye batandukanye. Nawe rero uribaza uti ese noneho ninde ugiye gusimbura Papa Francis ubwo yitabye Imana? Nukuvuga ngo Papa Francis ubundi nibyo kuko agomba gusimburwa, ariko kugira ngo asimburwe n'ubundi nta wundi ugomba kubigena, ahubwo niba ari abakardinali batandukanye, harimo n'uwo mu Rwanda Cardinal Kamba ndetse n'abandi bakardinali batandukanye, nibo bagirana inama. Hanyuma nyuma yo kumushyingura bakagirana inama bakemeranwa kukundi ushobora kuba wasimbura uyu mupapa witabye Imana. Nuko nguko rero bimeze. Niyo mvuna kubwa ngo ukore subscribe kugira ngo utazacikwa. Tuzadukomeza kugenda dukurikirana amakuru, tuzamenye ngo ninde uzamusimbura cyangwa se ninde ugiye kumusimbura. Ibi ngibi bigomba gukorwa hagati y'iminsi 15 na 20 nyuma yuko umupapa runaka atabarirwe cyangwa se ashyinguwe mu cyubahiro cye akuye nk'umupapa nk'umuyobozi n'ubundi wa Katolika mu Rwanda. Nuko nguko rero bimeze. Nagira ngo ukore subscribe tuzagicikwa umunsi ku munsi, niwo dukorera ni ukubwawe, kandi niyo mpamvu rero ugomba kujya uhagera buri munsi kugira ngo urebe amakuru tuba twashyizeho. Je nitwa Ferrero, ndabakunda cyane. Shout out. Showbiz News Rwanda.